Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje gutwereka ko turi kumwe gatanu kuri gatanu muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'u Rwanda ariko hafi n'u Rwanda, no kuvuga mu karere k'ibiyaga bigari, akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Muri benshi cyane mu duteze yombi, mukomeje kuba natwe murabitwereka muri comments umunsi ku wundi ko muba mudukurikiye gatanu kuri gatanu. Ikaze muri aya makuru. Ni inkuru ibabaje cyane itugezeho aka kanya. Ni inkuru ivuga yuko habaye intwari Valence Wigaga mu ishami ry'uburezi mu mwaka wa mbere muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare yasanzwe mu nzu yaracumbitsemo yitabye Imana. Byagenze bite kugeza magingo angaya? Iperereza rimaze kugaragaza ki kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Nyakanga 2021 agana saa 5 z'amanywa nibwo umurambo wa nyakwigendera abonetse mu mudugudu wa Kinihira, akagari ka Barinja, umurenge wa Nyagatare. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyagatare Ingabire Jenny yahamije ko aya makuru ari impamo, yongeraho ko isuzuma rikomeje kugira ngo harebwe icyateye urupfu rw'uyu umuvandimwe. Yagize ati nta burwayi buzwi yarasanganywe uretse amakuru y'impanuka ati twahawe na bagenzi be bavanye iwabo mu karere ka Burera kuko yarasanganywe ikibazo cy'ijisho, ati cyamwishe rero ntiturakimenya kuko kuri uyu wa gatatu nibwo umurambo we ujyanwa i Kigali gusuzumwa nk'uko byagarutsweho. Umuyobozi w'abanyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare witwa Ninsima Elia yavuze uburyo bamenye aya makuru yo kwitaba Imana kwa mugenzi wabo. Yagize ati amakuru twayamenye mu masaa 5, abanyeshuri bagenzi be babanaga mu gipangu kimwe ngo bakomeje rero kumva telefone isona, nibwo rero baje kubwira nyirinzu, bica urugi basanga aryamye yubamye yavuye amaraso menshi cyane. Ati nibwo rero twatabaje ubuyobozi harimo na RIB n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, gusa yarasanganywe uburwayi bwatumaga yitura hasi nk'uko babigarutseho. Umuvandimwe wa nyakwigendera yavuze ko yarasanzwe agira ikibazo cy'isereri yaterwaga n'impanuka yigeze gukora. Yagize ati mu mwaka wa 2020 yakoze impanuka ya moto ariko bimusigira uburwayi. Ati yajyaga rero agira ibibazo by'isereri, ati hari n'imiti yajyaga ajya gufata kwa muganga imufasha, ati nta bundi burwayi yari afite uretse iyo mpanuka yakoze. Umuyobozi wa Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare Dr Ntawubizi Martin yasabye abanyeshuri rero bicumbikira kujya bareba bagenzi babo bakabana. Yagize ati nibyo uyu munyeshuri yasanzwe yitabye Imana, ati cyamwishe natwe ntitwagihamya, ati kuko isuzuma riracyakorwa. Ati dufite ikibazo cy'amacumbi y'ishuri atatwemerera gucumbikira abanyeshuri bose, ati gusa ababa muri za ghetto tubasaba kuba bajya bashaka abo babana, ati kuko bifasha gutanga amakuru iyo habaye impanuka nk'iyo. Gusa nyakwigendera yabanaga na mugenzi we ngo nuko yari yaratashye. Intwari Valence yitabye Imana ku myaka 30, akaba yari umwe mu bigaga ku nguzanyo ya leta yagenewe abarimu mu rwego rwo kubongerera ubumenyi. Yakomokaga mu karere ka Burera, umurenge wa Nemba. Umurambo wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Nyagatare. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu tariki ya 14 Nyakanga 2021 ujyanwa i Kigali Kacyiru gukorerwa isuzuma ngo hamenyekane icyaba cyamuhitanye. Iyo rero ni inkuru ibabaje cyane. Reka tumwifurize uruko ridashira, yayanganishe umuryango we, abanyeshuri biganaga ndetse n'abamuzi muri rusange n'abanyarwanda bose muri rusange. Ni ibintu bitoroshye cyane kubura umuntu mu bihe nk'ibi ngibi, noneho by'icyorezo cya COVID-19 abantu batazabasha no gufata umwanya kugira ngo bashe kumusezeraho nk'uko byari bisanzwe bimeze mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko icyorezo cya COVID-19 nacyo kikaba cyarakomeje kugenda agihindura ibintu byose. Reka rero dukomeze kumwifuriza kugira iruhuko ridashira, dukomeza tureba hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ati tuzakorana n'u Burundi ibyo twakoranye n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Ni Perezida wa Repubulika ya Kongo Felix Tshisekedi. Perezida wa Kongo cyangwa se wa Repubulika ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko ateganya gukorana n'u Burundi ibisa n'ibyo yakoranye n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda mu minsi yashize. Tshisekedi yabitangaje kwa kabiri tariki ya 13 Nyakanga ubwo yahuriraga na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye Kinshasa, aho ari kugira uruzinduko rw'iminsi igera kuri 3 asoza kuri uyu wa gatatu. N'uruzinduko rwasize Repubulika ya Kongo n'u Burundi basinye amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye nyuma y'igihe gito cy'igihugu rero gisinye amasezerano nkariya n'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'isinya ry'aya masezerano, Perezida Tshisekedi yabwiye itangazamakuru ko igikurikiyeho ari ukunoza umubano w'igihugu cye n'igihugu cy'u Burundi. Yavuze ko mu byihutirwa we na mugenzi we bateganya gukora arimo gushyira iherezo ku mitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke mu karere.
yagize ati tugiye gukorana n'u Burundi ibyo twakoranye na Uganda n'u Rwanda, ati birasobanura guhuza imbaraga zacu binyuze mu nzego za gisirikare n'izishinzwe umutekano mu guhiga abanzi b'amahoro. Ati imiryango iracyafunguye kugira ngo abo banzi b'amahoro basabe kwifatanya muri gahunda yo guhagarika ihohoterwa rikorerwa muri ako karere. Imwe mu mitwe Perezida Tshisekedi yakomozagaho irimo nka FNL na Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ifatanya n'imwe mu mitwe y'abanyekongo mu guteza umutekano muke mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Perezida Tshisekedi ndayishimiye kandi bashyize umukono ku masezerano arimo ayo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uzava mu gace ka Uvinza muri Tanzania ugaca Imusongati n'Igitega kugera Uvira ugakomeza ugera mu mujyi wa Kindu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Maniema. Abakuru b'ibihugu byombi kandi bavuze ko bateganya kubaka ikiraro gihuza intara ya Cibitoke n'akarere ka Uvira nka kimwe mu bikorwa by'iterambere bihuza ibihugu byombi. Mu bindi nuko ndayishimiye yemeye ko azafasha Repubulika Demokarasi ya Kongo kwinjira mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Tshisekedi nawe amwemerera gufasha Burundi kwinjira mu muryango w'ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo SADC. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyaherenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Joe Biden avuga ko gushiraho inzitizi ku batora muri Amerika bitandukanye n'ibiranga igihugu. Yatangaje ku munsi wa kabiri ko kubahiriza uburenganzira bwo gutora ari urugamba rwihutirwa rwo mu bihe bya none. Ivyo yabitangaje mu gisagara ca Philadelphia muri leta ya Pennsylvania ku munsi wa kabiri. Biden yatangaje ko gukingira uburenganzira bwo gutora ku banyamerika kizoba kimwe mu bintu azoshimikirako cyane mu kiringo ciwe mu mabanga ya president. Yamara yaranebaguwe bikomeye n'abademokrate bavuga ko atari kakora ibihagije. Ivyo naho bitamworohera kurenganisha imigambi yiwe mu nama nkenguza amateka. Kwijambo yashikirije ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Philadelphia, Biden yavuze ko utwigoro kugeramira uburenganzira bwo gutora bitandukanye n'ibiranga Amerika kandi biciye kubiri na demokrasi. Yaranebaguye uwo yasubiriye Donald Trump avuga mu bitagira insiguro ko habaye ubusuma mu matora yo mu mwaka wa 2020 inyuma yuko ayatsinzwemo. Ijambo rya Biden ryari rigenewe gutuma abanyagihugu baja ku ruhande rwiwe. Bitegekanijwe ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho abana UNICEF Henrietta Fore afise imigambi yo kuva mu mabanga yiwe inyuma y'imyaka igera kuri 4. Yafashe iyo ngingo kugira yiteho ikibazo cyo mu muryango wiwe uko vyatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ishyirahamwe UNICEF. Fore yagenywe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres kugira arongore ishyirahamwe UNICEF mu mwaka wa 2018. Azoguma mu mabanga yiwe gushika ubuzomusubirira abonetse. Kuva rishyizwe mu mwaka w'1946 ishyirahamwe UNICEF ryararonse abayobozi ndwi bose abanyamerika. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yarashimiye Fore ku buyobozi bw'iwe bwiza no kuba yatumye ubuzima bw'abana bwisununura kurushiriza mu bice bitandukanye byo ku isi. Tanza akarorero k'uruhara UNICEF yagize mu rugamba rwo kurwanya ikiza ca COVID-19. Umuvugizi w'ishyirahamwe ONU Farhan Haq avuga ko ku buyobozi bwa Henrietta Fore UNICEF muri iki gihe ari ishyirahamwe rikorana n'amashirahamwe atari make yaba aya leta canke yikorera ku giti cayo kuvyerekeye gushikira iterambere rirama. Tuze muri Afrika aho igitigiri cy'abamaze gupfa mu migumuko muri Afrika y'Epfo inyuma y'ifungwa rya Jacob Zuma kiriko gitera ciyongera. Kuko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu France AFP, igipolisi muri Afrika y'Epfo kimenyesha ko abantu 72 bishwe abandi 1234 barahagarikwa mu ruhagarara rwatewe n'ifungwa mu ndwi iheze rya Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo.